taba ye ga ke bolela ke kwa ke tletse ka confidence le lethabo e diregile beke ya o feta last week gona le mothotsoko ye amphonetseng ampotsa gore wa sokola wa hlaka ga ana mo adulang a ba nromela picture ya madulang ka nnete kaya ge ke fitla ka kry go bane motho wa sokola gane motho a sokole o retse ke di-hitman go rampitse ge ke re ke a tswa ka keitambe wa nerela dikoloi di šalane morago ga di fitla di a ntšea ge ba ntšea ba tsamaedi le nna ba sepela le nna ba e sekgweng ra fitlha gongwa bona le motlhare ba re no re mme mo motlhareng ba bang ba re no a re se ka mme mo motlhareng a re mošeng ka nokeng ke nna ele ba nrwala ba nkiša ka nokeng ba fitlha mole ba ba le nna a se ba ntlema batho ba modimo a se ba mbetha le go nkgwatha a se ba nkgwatha ba jula le nna fase ba ntšha founu ba founa ga ba seno founa ba re loud speaker ba re no re mo kry-ile motho wa lena then re gopela le re fentšhalete re e nyakileng goba le re tshepišitšeng yona batho ba le ba bolela le bona ka founu ba bolela le bona ka founu ba bolela le bona ka founu ka morago batho ba le almost 15 mo gare ga bona go na le o teya mo go bona o re ai man monna ke monno moraete man monno ke monno moshapo man ai a re tlogele monno ba ngangišana mole ba ngangišana na kgomotse ba tsone dithuta ba ntšhopile ke kgomotse ebile a ke bolela ke re se mafelelong a tla a dula le nna fase go nyarela boss ya bona boss ya bona e fitlha ere go nna re monna gešo wa mo tseba motho ba reng ke Kenneth Mahlakwana ka re ya ke mo tseba a re wa mo tseba motho ba reng ke Jane Maphanga ka re yes ke mo tseba a re wa mo tseba motho ba reng ke o bohlokwa Rafadine go ba Rafadine ona mo ka re ya o bohlokwa ke mo tseba ebile o dula le kwa go ba re wa mo tseba Selina Dube ka re ga botse thi ya mo tseba ba re wa mo tseba Mabusi ka re ke mo tseba ga botse thi o ko musho a ke mo tsebe le gore ke mang ke no makala ba mputse ka yena Lindo Kuhle ka re no fine ba thobolelang ka bona ra ba tseba ba re ya fine rena re rumile ke Tshepo Sejeng o tsamaya le bona batho ba re tle re go bolae ka kwa ke sa ba believe man ka re ai man no man ke nyaka go believe ba re right monna ka ra o believe sharp ba tšea di-whatsapp ba tsenya mo ba nkuša di-voice record ba mpontšha di-whatsapp ga ba discussa ba mpontšha everything ga bantši ba bolela ka rao Tshepo Sejeng o le hirile gore le mpolae o bohlokwa gona ka magare le botšhaine ba gona a re ba re right monna ešo bele rena re a o tlogela nna ke re kotse ba joka ba tswile le nna botse mane ka re ga hlathi a seng ka ba re ba kgopela tšhelete a seng ka ba re ke ba fe tšhelete ba tswile le nna ka re ga hlathi ba tswa le nna ba sepela le nna ga ba sepela le nna ba bantsenya ka toropong ya ba nna ke re banawa manyana sa tsamaeng e rekeleng dijo ka ba rekela dijo ka ba rekela dilo ba fetša ba tsamaya jale ke nyako gore wena Tshepo Sejeng ba bang ba tswile ka magare ga groupeng ko wena o leng boss o paletse o itse ke lesotho wa Botswana o itse go na leng ke ngwa e kotse spiritual e tlo mpalela e tlo mpolaya jale e paletse jale no o tla ka di-hitman go di-client jaaka ka moka go di-followers jaaka ka moka go ba gešo ka moka go bana baka go dipodikate jaaka ge le ka bona go tlhakile se sengwa se sepe le tse gore ke Tshepo Sejeng le group ye ke e boletseng and jale nna ke tlo le tšela magata Africa Shalom o se ka lebala di diregile 2 weeks back ke a gopola letšatši la nse e bele ka laboraro gomme go sa sagantse ka ya mmerekong ka act as if nothing happened prophet boss gomme ka magare ga group ye ntho e mmakatšang go na le motho go bereka molao wa lepodisa wa mmona wa lepodisa wa leng ka magare wa lepodisa o tlo ba o tulela batho ba ke tlo make sure ya re ke tlo dila le yena a ke re o bereka molao o busy
le ena o nyaka gore ke ekgwe o ka raga batho o ema le tsona di-hitman o bona wena mosadi wa dipodisa re tlo kopana a gona bothata ke re go lena gore ke dipitse o tla bona ka mebala šwane e sa kgweng e leta bonolo. Thank you. Hello you guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Salo. Please do not forget to subscribe, comment, like, and of course do make sure that you do share this video, guys. So popular Limpopo prophet / Sangoma or Dr. Prophet Tsepo trends again, you guys. This time he went to TikTok himself to reveal that he actually almost died, you guys. Now Dr. Prophet Tsepo reveals that he received a message or a WhatsApp text from someone who claims that he needed help from Dr. Prophet Tsepo, as he was very poor and he needed him to help him because of his background. Dr. Prophet Tsepo said the conversation was so legit that the person even sent the picture of himself. And Dr. Prophet Tsepo said that he decided to go and visit this man to see his living condition. And he says that when he went there, everything seemed like he was telling the truth until then. People came to where Dr. Prophet Tsepo was, and it was all a setup to take him and hold him hostage, you guys. And Dr. Prophet Tsepo says that he was then taken into a car where they had driven into a bush, and later he was taken into a river where there had been a discussion on what to do with his body. Dr. Prophet Tsepo then said that the hitman had called the person who had allegedly ordered him to be deleted, you guys. And he said that after they called the hitmen or whatsoever, it seems like they didn't agree to a certain amount of money. And he said, out of those people who had abducted him, one man said that, what, let's just leave this, because Dr. Prophet Tsepo is a very honorable man, and he wouldn't hurt even a simple fly. Dr. Prophet Tsepo then said that he was miraculously let go by those hitmen and he was unharmed. Now, at the beginning, he also revealed that he wasn't even hurt, he wasn't beat up by the hitmen or anything, he wasn't even scratched up or anything. Now, Dr. Prophet Tsepo says that he heard, those hitmen mentioning names of certain people. Guys, now during this video, he reads out the name of the people who had allegedly hired those hitmen to delete him, you guys. So what are your thoughts regarding this whole situation? Please do engage your thoughts with me in the comment section, and of course do make sure that you subscribe and share this video so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new video. Thank you so much for clicking on this one. I'll see you in the next one, and may the good Lord just continue blessing you all. Bye.